ya kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru na arua kuri tariki 28 kana tariki 20 mweri jua Novemba 2025 mwandiki kana ritara kwa urimbeta jeri wa cheupe no mwananiri wetu mathithio ukamwita Paul Ngojiri. Na tukiambiria nteto cietu gorobona arua ni ati biumia bika ibithirite ciaca na cinicione ni kwithirwa ikigwata mwanki kiri gicigo mbunge kia Mbeere North. Nara atongeria bara bari ruterene ruregani na thirikari batongeretu nura wari munini wa rais noe Rigathi Gachagua na bombete kwithirwa bakionekana bakirita miario mingi ya kumeneria urani we munini wa rais thai Profesa Kithure Kindiki bakiaria kana Gachagua kiari na tete na mbere na kwithirwa akiwa uti maendeleo ajombete kwithirwa yakionekana gicigo mbunge kia Tharaka kiria Profesa Kithure Kindiki aumite na nde antu batira batere kwithirwa abakimuthikira mantu jeje jonde ni jerombere kwithirwa yakigaruka ntuku ya igoro na arana nde muruiri giti kiu wa kiama kia UDA no yarombere kwithirwa hakiyukia gushindi na Arakere siasa ino miari ya kuthomia munini wa rais Profesa Kithure Kindiki yagakanire kuma kiri atongoria baregani na thirikari batongoretwo ni uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua. Gachagua akigekana akiuga gicigo mbunge kia Tharaka kuria munini wa rais ombite kwethirwa akiuma gutire na maendeleo makugana. Ara muno gu thirikari ni ombire kwethirwa ikigwata ucindi kiri gicigo mbunge giki. Sisi kama watu wa Tharaka aga tongore baba bakenda rais William Ruto gutigera Kindiki na kuthambua girire ndana njira ya kuthirikira mirandi ere kwa mitentere ino mono bakirotithere kuthirikira kwa barabara mona gwikirwo gwa stima na roje akiuga Profesa Kithure Kindiki na thiritwo ari mustareni wa mbere kiuthi na mbere na koguo mantu mege maendeleo matibateri gukiriru mabateri kwethorwa makithunjwa na urito akiuria thirikari kuruthana karugi gutigera mirandi ere ino urito ni kuruthika kaindo gicigo mbunge giki kia Tharaka gitatigirwo nyuma kiuthi na mbere y involucrarli mbele kwa inachinjia lakini hatua na hii kutuma na hiyo vikali uchi kutuma na hiyo kwa mwana kwa mwanzo mbele indika kwa toto hiyo bila direto shukrani au nabii na hapa kunywa kwa toto barabara ya kuja na kusema kutoka barabara hiyo president na kuamini tena ekale hapo ni kwa concern yake ni kutoenda bila kampeni ndio kuga totienda kaire Kithure Kindiki agwata egirira turonire agwata mbere okaruma na mantu matari ogo mona ntongori rutete miariano na mona ora wari mubunge wa tani agagicigo mbunge kia Tharaka na munini wa ngavana kaunti ya Tharaka ni Francis Nyamoka Wiema motegi kabisa ni economic advisor wa no bibi na ara nande nabo akari baciumiritie akari ba igembe bombete kwithwa bagicumiria na kuwa kujukia kwa gite ni ro kumenyekana ya Leonard Muthende no ro rombete kwithwa akigwatwa mbaru muno ni munini wa rais no Profesa Kithure Kindiki ni bonaneti ati Kithure Kindiki nande no enchamba ya Mount Kenya na no ukethirwa ari na uge bo nene muno ndene ya ruterero rwa Mount Kenya igita kinyare na nyuma ya kithurano kinini kuthithika ntere mwanya mwanya na nkindano cionekana atateka thirikari na ruterero riani na thirikari baria wati mbaru na ende muno twerekerete nterese Mount Kenya na arantereke watu ushindi ende akarini baditite maoni yonkulani mwanya mwanya bakiwa monka thainte bakumba kuona na arantu bari baiki thirikari tofauti na miaririere bamwe bara batekwelora thirikari kurita ngui ura barerigirite resort na bo tucokeria antuba Mbeere North nkatho no ntuba kwiyeka kana kuibora thirikari yetu itongeretwe ni William Ruto na Profesa Kindiki batu tore antuba Mount Kenya East itukuba tuwiretwe no ntu na Mount Kenya ende saito ruwa Kithure Kindiki no ore uru no to kuba ai omba to watanjara ke na ingwete kiria biratu meta kwithwa kwina pressure ura nura kura ira concentrate antu amwe 2027 kura ire thoi kiringa mbali mbali so muntu arethwa shugulikiete itekiawe so Kenya turenda Kenya ya amani ni kwenda kitu tubati kuthoma kwa kona tukapigana 2 hours one general the mama roho my friend
tulipeana masaa mawili, wakaenda Gembe the same. Lakini Kithure Kindiki alipokuja wakina William Ruto walipitia hapa barabara bypass wakawacha, affordable houses wakawacha, hostels wakawacha, wakaya Mikindori barabara ya Kunati Athini Road inaweka lami, affordable houses inajengwa, hostels inajengwa. Wote wanto loi soko ya Mikindori 320 billion inajengwa. Halo mbele bua nganham kwento akeu otege ntu yakeu otege ntu kenge kile akiri yeu iokera ikasongo okera i one time atari manto barabara atari manto hospitali atari manto koromoni atari manto stima atari ana meto bakande kwatea ana meto bakariatea CHP ataro ali manto CHP imagatema murego gachagwa kera manto CHP ya kabobotani por abori nombete kwethera kithukira bonene wari waziri wa urimi Mithika Linturi kando wengine wachukue uongozi nontombi kinyoko ruakiokia mwana utua Tariki 2032 mheshimiwa wetu Profesa Kithure Kindiki no ateo tumejokia no ai rais so ni andiriria au mbugengo chokeria nkatho antu betu no tubagwitikiria bacho tukareni thirikari-ini na for example ndona ni ruo tuku utuku that batu region yeji tutugakarane thirika na example ingi kana kiuria kira kiroragua no munene kana no mutongeri wa Mount Kenya no tukiuria kiroragua muno turagwite kiuria kiu kigachokua na ari Embu igoro na kiuria kiu kiragirekirio chokua na kila muntu naramenyere ati mutongeria wetu wa Mount Kenya utonge ni Profesa Kithure Kindiki thia burumporo aboria mwana bunge bangi bombete kwithera bechite bageta na mbere kumba kwithera kare Profesa Kithure Kindiki mwana riswila Ruto kenda gutira Kithure Kindiki akomba kwithera kewe gitikio kenda gutira Kithure Kindiki akomba kwithera kewe gitikio rais mwaka 2032 na bahati bomba kuthire mathina jaja antu babethe bomba bethairwa bagikurukira ntuko cionthe gikundi giki kana kuthomithwa mantu jara bagukurukira o amwe na kinya kuja yao jau kanyumene no mwandiki wetu wa Nteto kuma Ruteru Mutugi wa Kiambi ari na Nteto tarigi Njuri Irotura gikundi kia mbeu mbithi gikumenyekana Giant Njuri Association nigiciumirite gutariria mantu kathomba jara bakugana jarumirite na kuthangikia mbeu mbithi muno murimo jwa mukingo na kinya mauja kurio amu Meru County etu nugara ye kuthuka na ikionto ya Njuri Association tukwenda utonyera na thirikari iungane na batwe tucokerwe mutaro no ntuthayo kethira kwitwana tutware cukuru ikuripotwa kana gakare ikakuria na kana gari kangi kiwendo na mwana muthaka na guria mwana ongi muthaka kiwendo buke kache to ekemero eune abomination na ikintu tutetikiria buru na moloto yetu ni kureta ayuthi amwe twaranirie tona mantu yara yotu yara adura munene yawe kuremo gwita kibegwa na betu baba ingi ibarombete kwithira babate mau ukulukira kwithira iba participate kiri mantu akiwendo bena miaka minini boya ile ibukona Meru County turero ana between miaka 13 mwaka 25 nibo bare na murimo ya mukingo na wingi na ibyo tumithai Meru tutongoretie ere turenda kwariria sex life kenda tomba kwithira tukiumba kwa masija na tukiririkana nakia ati mama antu yaya rio na imantu gukurukira rwangi rwa kithomo ni babwirite gucokia maritani jegina na mirimo iji mikarire na kinya mitugo yagirite kirimbe umbithi itukuromba thirikari thaira batu ya undira twari primary itona thirikari nethere na program yontu cia murimo yo mukingo arana batana wa mantu wa murimo mukingo ndita university bando itwabithakia unit cieta wa chemuka irua yetu inako itukuromba thirikari epatine na ikundi ya bibi yetu bila birende guturara weta frontinera ya andwa tutete kwarire mantu ya waya ile itukuromba kanisa chiethere chike ka seminar
ciethire cikiarakia naana na cikirita na aciari mantu akwaria naana nikenda tumba kuriiria gintu kiki tite kuyukia ruyu rwa Miru. Untu riu butumite babangania kiatho gia kwarania na mbeu mbithi tariki 7 mweri na twitite ntere ciatigania nikenda kugeria gucokia ruje mukaro bakiritambitwo kiria atongeria ba Miru kugwatana nabo kirikuru mbara iji ituiketu na utumemene ituiketu bugita mativi na bukiua ibukwaria kana kale eyoni nende itobwetirite bo bubaririe bwibona. Number 2 re irio egitarira bubatere kwithira bukija buga interact na bara nonto tutikwenda na beto bare bomba kwithira bagiukumwa gintano ne ciana bare ire ciaurire buri expecting young brothers beto kana na bara bangire bakwenda kurube ya kure kuruba karia tekethira baba ukumya ntano ne eyoni onende mapema bombe kwithira bukiaranirie nabo tukethira tukairakia mantu ya murimo yu wa mukingo rayonelete ana baba ithi tukarire mantu FGM tukarire mantu ya early pregnancies na tukariria mantu ya cancer nonto ana baba ithi kinyabo be prone to cancer. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti iu ni ati nawe gavana wa Meru Mutumanto Ethinkia o amwe na senator wa Meru Kathuri Murungi nabo ni bonenie ngwataniro inene na ria ntukwena aru abombite kwithirwa bakija mona kinya kuthithia mucemanio na raba gwitite guntu mwanya mwanya na bethirwa bakithithia micemanio ya gisiasa na kinya ya kimaendeleo bari amwe na bakumbite kwithirwa bakiriunga rutere rwa Imenti East Sub County na nyumene bomba kwithirwa bagita rutere ne Rombeu. Mwandiki wetu Anteto MC Mutonga na Okare Antonio na turetera ripoti iji. Ari amwe na Kathuri Murungi no benderete kuonania ngwataniro yao aria bombite kwithirwo bakithirukira wananchi na nkuruki gwita bakiraithaga maendeleo ona kungi bakithithagia witi na mbere antu ni bagwiritwe muno ndarasa warune chwa kuma mutume huku magedene chwa onie ibu wa chwa amwe na bu wananchi ni bombete kwithirwo bakiromba bombe kwithirwo bagikirwa moramu kindaracha eu nikenda bakomba kwithirwo bagita bwega sayomba wako ega tiwe tena maram ibarabara ndari egro maram ko kuwegekerwa ura we ara ari wegekerwa ko kwendare ko yekerwa wowe ewegekerwa twegerere ko ibana bakwandara cha uyekerwa telami mutuma tezarena lami yegro maram ibana bakwa yegro maram ibana bakwa yegerwa ekerwe ejere acha rotere ekerwa maram yegro maram kilomita ingana mwa nusu sawa kuibwa ibyo tokoyereta narwa tutegoyeto bongo no chiaka mankura nonto yoyo nankaneria kuona muthenya kawote kumenyoka ona muthenya uko garawa niate uko garawa uko garote uko garote dire digo karabati barabara maram na kalbati kama bridge yake tena kalbati mzee sawa gavana akiaria nombite kwithirwo aritetera MCA wa rutere ruu jawe Kenyua Muna na kiugaga itu tekaregete kuthithia maendeleo ni uria ari rutere rutiagirite fanya kibona maendeleo mheshimiwa kuma ndeko yokiotongeria bokia kuthwania karakirite ate kwenda ntu baba we bona maendeleo ne yete ofisi ne kwa maita yairi ya thatu na ria rejere na kuruba akomeria eja na kuru na wewe ngwa na rejite jairi jathatu ndauga guti ungi ambite Kathuri twina memwaka no nera Kathuri uwe Kathuri ore ko wote weta seneta na ko wete
na mutane mwete mutane Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee college. Embu College, skills to go places. Kuma kongone kamero ni kuonekene inya guhataniro na kuthegea me gukungwira nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ni ubioneki biakagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakurukirwa ni mubango jomwekoro umume Jumamosi cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogucioka. Sana matageri wa Meru TV tukitha tugichokera kairi nikenda tugeta na mbere kukumenyithia jara tukuthuranirite ugoro bona rua na tugita na mbere na tukitha tugichoka ringi mwaka ruterene rwa Igembe nara nabo arimi na kinya abiashara ba mirani bombite kutha bagichumiria na kuromba munini wa rais Professor Kithure Kindiki kwithirwa agitonyera na kubatetheria akimera kiao bakiwa ni bethirite bagikurukira mathina ja maingi muno irio gwacia thoko ya kimera ki na kinya kugwa kwa maguri bakieresera arimi baba ni betite
na mbere na kwithirwa bakiromba Kidiki kwithirwa kinya kibathiririe makatel jara yethero yari gatigati ga kimera ki bakiwa biashara ni bethiritwe bagita sare nene gukurukira kimera ki nguruki ni betite na mbere na kwithirwa bakiwa kinya nyuma ya Meru kwithirwa iri na mawaziri baba ingi utethio bomba kwithirwa bakiona na kinya thai kuri na waziri Mutaikawe ura noe waziri wa urimi utethio bombite kwithirwa bakiona kumania na kimera giki no mwandiki wetu wa Nteto Kumurutero ari nacio tariria. Tombeta kwethira twina CS bele bakulukite tawe pita munya na mithika lentore lakini antu bau baete katels ba kimera kieto cash crops kieto no nto bathokerie mira kabisa. Rais ulituambia utafukuza makatel na tunangoja. Sasa ni mwaka wa 3. Isiwe tena tunangoja watoto waende shule, hatuna madawa nyumbani, hakuna kitu yote ambayo tuko nayo. Hata saizi mahali zingine zimeanza kufungwa manyumba town. Tunakuambia utukumbuke kwa sababu hata sisi tulikukumbuka. William Samoei Ruto, tunakuomba tukiwa tunanyenyekea. Ulitupea waziri anaitwa Mutai Kagwe. Lakini tunaona hatusaidiki kwa sababu huyo mtu hajawahi shughulikia miraa. Na sisi watu kulima wa miraa wa eneo hili tuko na shinda sana. Kindiki bia twa kurikanira tubwithire miraa wenda kana waria. Tutigwele kana utisore. Embe tukuthina. Embe tukuthina. Ana batweta cukuru utugunda kachai. Twirara mpara baba kurara mpara batio taleka. Meuto keo kuonjorera ile size 40 nera ile 35 shinda kadhaa. Maana miraa imekosa soko. Miraa mingi ile inaharibika kwa masamba. Taratara yo kutheria tauni cietu aja kaunti-ini ya Meru na rabetete na mbere kwithirwa bakianda kinya miti guntu mwanya ntubura bakuwa ni gutetheria kana kumenyera arira no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na ukari Antoni na aturetera ripoti iji. Antu kwena arua kemuni ambiritie mubango jwa kutheria county juria jukumba kwithirwa jugitwa Green and Clean County. Untu buu ni bonekanitie buthongi na ni buria bukomba kuthongomia town iji bunene. Chuo cha Kemu TVET Institute tumekuwa tunashirikiana na the municipality of Meru katika kuanza shughuli ya beautification and greening of the county. Na tumeanza phase 1 leo na phase 1 ilikuwa ya kupanda maua karibu na the gate na ile environment ina surround the institute at the Kemu town campus as part of ensuring beautiful, green and clean Meru. Na leo tumekuwa na hii activity kama wanafunzi na walimu wa Kemu TVET Institute as part of closing our semester. Uratele na pia unavyoona wanafunzi wetu pia wamefurahia kushiriki katika upandaji wa miti na kutunza mazingira yetu. Alivyosema director, pia tumeanzisha muungano kama chama hivi ya Green Ambassadors ambao tutazidi kutunza mazingira yetu na kwa ubora wa afya wa mazingira. My name is Madam Judy Moria. I'm representing Municipal Manager Mr. Jotham Keremi and representing Meru County as Raj. Let me take this opportunity to appreciate these tasks that you have taken to make this town beautiful, and it's my prayer that we'll continue partnering with you all the time when you have this project, and I'm very much impressed for making this town beautiful. Let's make this town more beautiful so that we become a city very soon. We are trusting God that the more we put more effort, the more we are going to make this town beautiful and also to become a city. Mbeta MC Mwitonga ngikuripotera Meru TV. Na tugitigana na ripoti na ndi mutegeri wa Meru TV na tinareo kiri gitumci kia bithatu na kia muthia kiri mantu jegie rugono rwa mwanya ra yethero ya kiwithia ikundi na nara augite ati
nibombete kwithirwa bakigwatanira gutegera ikundi bibi nibigukira na njirera byomba kwithirwa ibigiukira neo birabiragwa nikenda byomba gwita na mbere no mwandiki wetu Wanteto mwende wa Laibuni hari na rugono ru na njira ya mwanya na kureterete tu na njira indaja kiri gicunci kietu kibithatu kia muthia kia ronoro mwanyenya ya ikundi bore nituwatanirite na Faith Wairimu norane mumenyeri na mwandikithia wa ikundi bia mwingi bore raiyikena kia ronoro mwanyenya ya ikundi bore nituwatanirite na Faith Wairimu norane mumenyeri na mwandikithia wa ikundi bia mwingi bore raiyikena na Gichomba Sub County Social Development Officer Faith na gutaririo ra ikundi bikari gicigo mbunge kia bore ona kinya mutaratara yo kwandikithia ikundi amwe na into biria biendekana nikenda ikundi otonya maukune ya thirikari. Majina yangu ni Faith Wairimu, Sub County Social Development Officer Bore West. Ofisi yetu ya Social Development, kazi yetu ni mingi, huwa tuna register vikundi na tunazipatia certificate, na pia tuko na kazi zingine kama za Inua Jamii project, ile cash transfer groups. When they apply for registration, tunawapatia certificate, na what is required of them is to have a minimum of 10 members, to have a group constitution, na pia they apply for the registration. Wakikuja tunawapatia registration certificate within 14 days without being registered. Even if they have a group and they are not registered, it is not recognized as a group. And for them to access any service, they have to get a registration certificate. Now for those who are registered also, I want also to advise them that what guides them is their group constitution, na also kado, they don't want to engage our office. Na pia also accountability. Most groups hawana hiyo accountability. Some of them also have invested interest. So they manage the funds very poorly, and this leads to group conflict. So wakati unafika wa uchaguzi, hawataki uchaguzi ufanyike kwa sababu wanataka kukalia zile viti. So kunakuwa na conflict between the leaders and the members. So hiyo ndio imekuwa challenge kubwa kwa vikundi. Na kiregeria rio BCA kuthiria mathina ya Faith ariwa buonka ke kundi kiandikithetwe ni bathiata iratongeria baraba kuremera obicine ona kinya kuthiria andu amwe na kuthiatira baraba remete na marando ya ikundi bakarea. Ni wawe wakihusisha ofisi yetu, kwa sababu pia ofisi yetu inawasaidia kuensure ya kwamba their group constitution imefuatiliwa kulingana na vile walikubaliana ya kwamba the tenure of office is either 1 year, 2 years. So ikifika wanahusisha ofisi, nayo ofisi na ensure ya kwamba hiyo mambo imefuatiliwa. Pia wameonyeshwa how they are fadika, na hiyo ndio kitu ambayo itasaidia vikundi kuweza kuendelea. Na sisi kama ofisi tunasaidia in conflict